Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongelam ka Hill State People's Democratic Party HSPDP Youth Wing West Khasi Hills District kilakerpat ban penbiang madan yelekai plang plastik ni artificial turf badru kiwe hijanan kam hakikam yelekai hapo kanega district kani kalawan hadian bagati kenhun sing san perthei hapo kejingalam u president uba Wellesley Linkhoi baru secretary uba Thomas Kharbani kibralet yakendo yu menteri ketanat yelekai ke sarkar jila uba Shakler Warjri hakala asngi ublei hapo ka kamra trikam jung u secretariat badru ban IT ya kador khas karkum ketika kador khas loong bagi samla jongka West Khasi Hills kamtam nanongstone motion road badrambrai kilapen iya kasab berkejing ang nuot ke bakrau hakijat jingelekai ba prepare what happening kejing duna kilat kilinti ke babyang hendrai kejing bomdan ki madan yelekai ki bapaka kumju kejing yelekai indoor and outdoor kebelawan ra kejing keta yakinong yelekai ki badan ni kejing ang nuot baginang kiu shaprang hakikam yelekai ketika seng sain perthei kalawan ra ya hendri utli ki mat jingdawan ke sarkar bagan pai kemat lem syarati ke district nak benta ban penbiang yaki madan plang plastik hanong stone bad haram brai ban kentiu yaki jingelekai football bad ban penla ban penlong yaki program ai jinghikai baro shisnam kram da khen yaki jinglong ke suin beneng Pau yang sungguh wanita seni pemerintah bahagian menjadi pendiri minister untuk sport seni layo oleh krem kam berakam ada berka West Khasi Hills district ada beda berka nagalian untuk sports juman tu itu baik bah hati than untuk West Khasi Hills ini kita kami cungi dari presiden sekretari dengan negara bernak presiden juga state youth juga parti HSPDP layo oleh krem juman tinggi kam de kai ka papan power galing cungi minister beram cungi ila ai ada kan jing kapal pau jing keasyaran senang no nak lihat ngajung i nak petaki kam ki bai dei bahadin habut nak petaka puas ka bai berkuas ke sales kai ka bani ipan pau lawan ra proposal nomor dan hak maka jung i nak peta bani kada nak kuas ke sales lapan pau wana kali ngajung i du ya bai long nak lai bani trai lada kada ngaji trai nang lian jung pai pai kunju tega dong khan jung kuas ke sales berapa bai pakai ke pasang tanah itu sih minta kasih hadiah mengenai ekran nak peta kalawai jung nanti kuas ke sales ke jung i nagalian si minister ila panpang apa ya ka 2028 Megalia Games ila rong palakloi ban penkret nak bantang ke Eastern West or West Khasi Hills penetran kal nak bantang ka jingwan jong te Megalia Games dengan ngets kam ya ke nagalian sungi ka youth di presiden begini ki nam kita sungi juga youth atau West Khasi Hills kila ikran seliu ka bede berkikam ki jam nak bantang propose ontang ya kata ada akan kelum lang yang baru kan lalu ki artificial turf ki madan stadium ya jadi tiki kiwi jadi lakai Indo Games yang baru kait kali ini minister ilakan apa ilong nak loy batkat tang kali ngajung ipat ni terwang bat ni kerpat ni pai pada lom lapang ni kerpat kali ngajung PBI ni kunju pilih tu ilang bat ni bat ka sarkar ni kunju am tang ni dari ka sarkar kan nak nak tarik jeng tajuk sama ngajung ni bat kalau kunju tu bat kunju tetang tanah ngajung